Ngicelile kumfundisi ebandleni ukuthi ngicela ukuza empophomeni. So ke ibandla liyangena ngo8:30. So ke ukuze mhlambe kungababezeleki kuzozama mina kuqala ukuthi ngisheshe ngihlale phansi. So bashumayeli ngivumeleni nginqamule. Ngingabe ngisaqala la ngizoqala khona kodwa nginqamule njengendodana. Ngicela ungifundele mfowethu. Sifunde lapha ngokaLuka 23 verse 34. Sithole njengoba libhaliwe. Jesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Ngicela ukuthi ngizocela abazali wakhe ukuze ngikwazi ukunqamulela umfowethu umkhulise nginikeze nje umsebenzi omncane. Ngicela ukumhlonipha uLuke namhlanje. Ngikhulume njengoba elibhalile. Linezindawo ezinamakhoma. Amanye amazwi uLuke uzama ukusikhombisa ukuthi uJesu wayethi Baba ame. Athi bathethelele ame. Abesethi ngokuba bakwazi abakwenzayo. So uzongilekelela ukuze ngizame lento ukuthi ngisheshe ngiqede. Baba isiphambano kwakuyithemba lokugcina labantu ababethela uJesu. Abantu ababethela uJesu bazi imibhalo futhi babamba imibhalo yonke kaMoses. Bese uma be-challenge uJesu kuba imibhalo versus ukusho kwakhe. Baphethe umbhalo uJesu uphethe uMusa. Labantu bane-experience yesiphambano. Ukuthi umuntu mekwafika esiphambanweni noma ngathule eselele esabethele eselele noma ngathule kodwa once walenga noma ikanjani uzokhuluma umuntu into eyenziwa umuntu olangayo ngenxa yepain esesandleni. Umuntu olangayo wayeshintsha istatement ngenxa yepain ethemba ukuthi uma eke washintsha istatement wavumelana nabo bazomdedela. Bamlinda uJesu ukuthi uJesu uzoshintsha istatement sokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Babamba umbhalo okwincwadi kaNumeri la uJesu khona ethi uNkulunkulu akasiyi umuntu ukuthi aqamba amanga. Nendodana yomuntu kuba isole. Njalo indodana yomuntu noma yonile yayifika uma-ke nje yaneka ikali isole. Kodwa ngoba akasiyi indodana yomuntu wahlukile. Wahlukile lo onenge emthini. Wathula nje balindele impendulo wathula benkhaya. Wathule ngathi umathe amazwi encwadi yesambulo athi thembela kuze kube sekufani zokunika umkhaya. Wathi uma uvule wasi-opposite yento abayilindele baba. Even esekwipain waqhubeka waziveza ukuthi ngiyahlukile mina. Umuntu onengayo wayezincengela. Azincengele asho konke ngethemba lokuthi bazomkhulula. Bese beyamhleka
abese yashintsha ahlabalaze kodwa wayekwenziswa ipain ngoba bazalana ipain yomuntu ophansi lona engayifani lona engayulanga ngenyama yakhe umehla wehlana yonke into yakhe umehlela zasubambe ngenyama yakhe kodwa ngathi empophomeni umehla umuntu oseke wahlala phezulu wehlanga amahlazo onke wehlanga ukuhlekwa abantu kuthiwa ngoba lokho esike sambala nje ehamba ngemoto ezukuthi uphenduka ithopiki ngoba uyehla kodwa bathi abakhuluma kahle isiZulu bathi ophansi la bathethelele ekujwayele ukuthi kube yibo abacela intethelelo balinde ukuthi kube yibo abazoyicela intethelelo kodwa ngoba babemshela ngamazwi akhe bamlindile ukuthi wakwasifundisa ngelinye ilanga wathi ngizwile mbhalweni enifundayo ukuthi kwathiwa kunina thandani omakhelwane benu nizonde izitha zenu kodwa mina ngithi thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibakhulekele abanizingelayo baba umila kaguguki ayisiya ngokuba abakwazi abakwenzayo ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli befika eSinayi uNkulunkulu into yokuqala ikhuluma kubona wathi uma nilalela nokunilalela izwi lami wathi niyokuba isizwe esingcwele nibe ngababusi babapristi uthi umbhala eBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli uMoses wabahambisela lelo lizwi basebethi kuye noma yini uNkulunkulu azoyisho sizoyenza basivuma isivumelwano bengasazi waphinda wabiza uMoses wathi khuphuka no-Aaron uze kumina uthi umbhala eBhayibheli uthe phezulu uMoses nabantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu wehla intaba yathunqa wayesekhuluma abantwana bakwa-Israyeli ngoMose wabatshela imiyalelo eyishumi wathi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami babuyele zasi uMoses eyiphethe imiyalelo ngomlomo wakhe uthe mefike zasi wabalandisa konke uNkulunkulu akushilo basivuma kwesibili bathi konke uNkulunkulu akushoyo sizokwenza wathi uNkulunkulu ngoba Moses bavuma kubhale phansi wabhala uMoses encwadini baphinda futhi wabafundela uthe babafundele baphinda bona bathi lokho uNkulunkulu ashoyo sizokwenza uthe eqeda ukusho lokho wathi akwenziwa umhlatshelo uthi umbhalo eBhayibheli wathatha ingxenye yegazi wabafafaza ngalo wafafaza ngisho nezincwadi wafafaza ngisho ne-altar khona ethi lesi isivumelwano esegazi emsenzile noNkulunkulu wambusela phezulu kuyena uNkulunkulu uma esefikile kuye umnikeza mina imiyalelo uthi uNkulunkulu phakathi nemiyalelo esebhale ngisho nomthetho eyishumi wayibhala kwizibhebhe bahamba nje baphethe izibhebhe uthi uNkulunkulu kuyena kuyena ezasi ngoba abantu abasezasi sewonile uthi memehla wehlika noJohane wehlika noJoshua uthi uJoshua meza umsindo uthi kunomsindo sezasi akusiwo lo msindo wabantu abanqobile futhi akusiwo lo msindo wabantu abanqotshiwe umsindo nje ngoba
banomsindo abantu abangayazi into abayenzayo. Uma efela uMozisi, wababona uMozisi bekhonzika ithole, wabona ithole legolide, uthi umbhalo wephepheni kuthe ukuba walibone, awu madoda wasilahla phansi. Saphuka lapho isivumelwano. Njengamanje uJesu ushushisa abantu abaphethe umthetho owaphukayo. Kodwa nomthetho inkinga yabo wawusebenzela bona njengabantu abathile. Bevela kuJesu, bavela bephethe umuntu wesifazane, bathi ngasimbambe ephinda. Akakwazi umuntu ukuthi aphinde hamba yedwa. Waqala uJesu wabhala phansi, wathi ungekhona ongenaso isono akamthithele. Uthe avuka phansi, wavuka sebehambile, ngoba isivumelwano esidala sasisebenzela abantu abaphile. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Ake sithi ngobani ingubo zakhe, bese sithi ngobani inkatho. Inkatho, bazalwane, uJuda wayekholelwa kakhulu ekutheni inkatho umphumela wayo uphuma kuJehova. Muzwe kwiZaga 16 verse 33 lithi inkatho bayenzele emathangeni, kodwa umphumela wayo uvela kuSimakade. Ngamanye amazwi, inkatho bazalwane ngolimi lamanje kukhona lento eyenziwayo thina babukela ibhola mase kuzokhahlela amaphenalty, athatha ikhona yakho ureferee athi khetha le, athi ngikhetha uHead, athi khetha le, athi ngikhetha uTaylor, bese ureferee phansi phezulu. Benzelana inkatho. Wayinkatho ngezambatho sakhe, wayinkatho. Ngamanye amazwi bazalwane, ngoba incwadi ikisivezele ukuthi basebengasebaningi ekuhambeni kwamazwi ayisikhombisa. Inkingi yodwa babefuna ukuyokwenza inkatho ngezingubo zakhe. Wayinkatho ngezingubo zakhe. Babekhona phela uJesu wayefundisa bona, bambona uJesu ehamba esixukwini, babona intombazane ikushelezi yokhipha ingubo ngomphetho, noma bengamfunela kodwa amandla ayafuna, noma bengamfunela kodwa amandla akhe bawabonile, futhi bayazi ukuthi wena ophiwa amandla phezu kwento zonke semvala. Isitephisi kaJesu esithi abakwazi abakwenzayo asichazi ukuthi ababona ukubamlemasa, futhi asichazi ukuthi ababona ukubamzwisa ubuhlungu, kodwa bangakwazi ukuthi labo mbethelayo wena ungesiyo ogojiweyo, labo mbethelayo wena uyimanueli, okuwukuthi uNkulunkulu uphakathi kwabantu bakhe.